Ako uzimate grožđe svaki dan tokom mjesec dana, očekujte pozitivne promjene u vašem organizmu. Grožđe u sebi sadrži mnoštvo korisnih sastojaka i zašto bi neko sada koristio veštačke multivitaminske preparate? Otkad je sveta, ljudi uživaju u ukusu grožđa. Osim što je ovo voće jako ukusno, ono ima moć da poboljša zdravlje ako se redovno konzumira. Da bi učinak na zdravlje bio što bolji, jedite različite sorte i različite boje grožđa. Grožđe se danas smatra za najkompletnije voće zato što sadrži pregršt korisnih sastojaka, među kojima su dobro izbalansirani vitamini i minerali, šećeri i kiseline, vlakna te značajni antioksidansi. Kao namirnica ima izuzetnu nutritivnu vrednost. Možda niste znali, ali to je zapravo jedna od najhranjivijih namirnica koje možete pojesti. Naučnici su u samo jednoj bobici grožđa otkrili čak 1600 blagotvornih sastojaka. Bioaktivna jedinjenja su pretežno skoncentrisana u pokožici, tako da je bolje jesti sveže grožđe nego piti sok od grožđa. Teško je pobrojati sve dobre sastojke u grožđu. Najznačajniji su antioksidansi od kojih se posebno ističe resveratrol. To je ključni nutrijent u grožđu. Pripada grupi polifenola. Ima antikancerogena svojstva, snižava pritisak i loš holesterol, ima pozitivan uticaj na zdravlje srca, memoriju i dugovečnost. Tu su i drugi značajni antioksidansi kao beta-karoten, vitamin C, elaginska kiselina, lutein, likopen i kvercetin. Kao što smo već rekli, grožđe dobro utiče na zdravlje srca, pošto snižava loš holesterol i krvni pritisak, a ima i niz drugih prednosti. Nakon perioda redovnog konzumiranja grožđa imat ćete više energije. Grožđe sadrži proste ugljene hidrate koji prirodno obezbeđuju energiju organizmu. Dijabetičari treba da budu na oprezu i da se konsultuju sa svojim lekarom da li i koliko konzumirati grožđa. Iako značajno po sadržaju šećera, grožđe pozitivno utiče na mršavljenje. 100 grama grožđa ima 69 kalorija, što i nije mnogo. Sastojci iz grožđa pomažu probavnom sistemu da odlično funkcioniše. Uz upotrebu grožđa sa redovnim pražnjenjem creva neće biti problema. Antioksidansi iz grožđa imaju osobinu da neutrališu slobodne radikale, a to sa sobom nosi brojne prednosti. Jedna od njih je manji rizik obolevanja od raka. Oni isto tako pomažu za očuvanje zdravlja očiju u smislu sprečavanja degenerativnih očnih bolesti. Antioksidans resveratrol deluje učinkovito na funkcije mozga, poboljšanje memorije, a sprečavanje demencije. Ima benefita i za usporavanje starenja kože i uopšte za dugovečnost. Najpoznatiji proizvod od grožđa je vino. Najznačajniji antioksidansi iz grožđa ostaju prisutni posle fermentacije, tako da ih ima i u vinu.
Stoga, kada prođe sezona svežeg grožđa, ovi dobri sastojci mogu se uzimati iz dobrog vina. Umereno konzumiranje je jedino ispravno zbog prisustva alkohola. Treba imati u vidu da crno vino kod nekih osoba podiže pritisak. Koliko je vino dobro za srce objašnjava nam pojam francuski paradoks. Ovaj pojam se odnosi na smanjenu učestalost bolesti srca i krvnih sudova među populacijom u Francuskoj. Naime, iako oni uživaju u hrani kao što su masni sirevi, nemaju očekivano visoku stopu srčanih bolesnika. To se objašnjava uživanjem i u crnom vinu koje je bogato zaštitnim materijama. Izgleda da postoji snažna veza između konzumiranja crnog vina i smanjene učestalosti srčanih obolenja. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.